Kei te tautoko o te upoko o mua o te kaunihera nehi Māori o Aotearoa, Linda Thompson, I te whakahau kia tāia e te kaunihera nei ngā nehi Māori te rehita I raro I te kaupapa Māori. He karanga ki te marea. It's a good profession to be in. We just have to find our people to march them through the door. Ko tēnei a Linda Thompson, whā te kautau ia e mahi nehi ana, nō reira kei te mōhio pai ia I ngā nuku me ngā neke o taua ao. Hei tāna mena ka whai wāhi ngā nehi Māori ki te rehita I ngā nehi I runga I te kaupapa Māori, ko ngā tūroro ka whiwhi I ngā hua. It's about the way in which we articulate and not only talk about what our values are and our beliefs are when people are ill and only want their own around them, but it's also putting that all into practice as well. I tēnei wā, kei te whakatakoto te kaunihera nehi o Aotearoa I ngā pūkenga tika ki te piri atu ki tēnei tūmomo mahi. Ko te raru hei tā te kaunihera o ngā nehi Māori, ko te tuāpapa o waua pai aru, ka takea I te whakaaro Pākehā. At the moment, if we want to make changes to the competencies that our registration body has, we have to argue against a value system that is entirely different to our own, and we're always coming off second best in that discourse. Ahakoa ngā uatanga, kei te whakapono a Linda Thompson, he pai tawhiti tēnei ka tāia te whakamaua kia tina. That understanding, I think, has grown over the years, and there is a lot of goodwill and there's a lot of cooperation and understanding about what our values are. So I don't think it's not a hard ask anymore. Kua tīmata ke te whakatakoto I ngā kākano o te whakaaro nei, mā te tūhono atu ki te whare wānanga o Awanuiarangi. He te Gardner, te karere.